ugeze ku kiyaga cya Tanganyika kiri mu birometero bigera kuri 5 n'inkambi ya Rusenda, usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani bari kuroba, abandi bapakurura imboga, mu gihe abandi nabo bari gucuruza ndetse no gutekera abarobyi. Minani Joseph ni impunzi yo muri iyi nkambi, akorora uburovyi mu kiyaga cya Tanganyika. Avuga yuko kuva bagera mu Rusenda hari amato make y'uburobyi, ariko kuri ubu hari amato arenga 80. Kugera muri Rusenda mu nkambi nta bipe byariho, hariho ibipe bibiri, igipe gisoza n'ikindi cy'amashine. Kuva ngaha ari gusikari yari poli nini ya Mitende, hari mu Rurinda niho hari ipe bingahe yariyo, ariko no munsi urabona ko hari ibipe bigwiriye, iterambere ryaragwiriye, amazu barubatse ku nkokoro, kandi nta muntu wabona ngaha yahageze saa moya ngaha wiruka no gucanganya kugira usike ruguru mu bantu ahizari. Kisalama Timote batazira Kinshasa ni umuturage wo mu Rusenda, avuga yuko kuva inkambi ya Rusenda yubakiwe mu mwaka wa 2015 hari icyo yahinduye ku mibereho yabo. Mu bikambi taraza mu Rusenda twara abakene bo mwisho, ariko ubu nyine kubera inkambi mugabo abagore bacu batuza kubarajya sinzi abandi nuguhinga barabiretse uburikirana gusa kudandaza ubunaza nyine ahanyine upraje amwe donc amwe n'umukambi. Aha mu Rusenda kandi wasanga hari abacuruzi mu mujyi wa Bukavu, Uvira ndetse no mu mujyi wa Goma baza gushakira indagara aha mu Rusenda, bitandukanye nuko byari bimeze mbere yuko inkambi yubakwa mu mwaka wa 2015. Uno munsi vraiment ndiko ndaraba imboga uri uzirokuye muri Tanganyika, uzishikanye ngaho ntusubira kubura bazigura mugi imbere tukihasitse, ntibasubira kuronka n'ubuzigura, wazitembera na mpagu gatebuka zimwe hakagira naho uzita kuko wabura bazigura, bobo ntibari bazize kugura imboga, bavuga ati nimudusorore kidasoboka, nuko twabura abakiriye twarahangayika gose. Vedasi Ngabo kubwijwi ry'Amerika mu Rusenda mu Ntara Kivu y'Epfo.